Ikiciro ca kabiri cari kigiye kwambuka rero cari kirimo basi babisogo Semuhoza natwe nico twari turimo ariko twe tukaba inyuma yabo dushoreye inka turaza ngo tuje kugera Iseke batubwira ko bo nibo bari imbere yacu batubwira ko Rombwe yafunze kuri Rombwe bafunze none nzi bagaruka inyuma ngo bagarukiriye iyo twari turi hano Iseke batambikana umuhanda baca mu rufunzo basa n'abazamuka baja Ikagera baca mu rufunzo ngo bace mu rufunzo ndetse tumenye n'amakuru ko ababembe baragendaga bamara gukora igikorwa bakagaruka n'ubundi akaro batubwira tumenya n'ubundi ko babishe babafatiye mu rufunzo barabica niho yaguye ariko abandi nyine nabo bararokoka abandi bake bararokoka isabisego niho yaguye twebwe tuba dusigaye gaturi iciciro ca gatatu kandi inzira zose yindi yo mu rufunzo irafunzwe Rombwe irafunzwe tubona nta bundi buryo tugomba gukora ubwo rero twahise dufata umwanzuro abashumba bose baraho dufata umwanzuro wo kuvuga ngo dutora abagabo batandatu bagende mu bashefu mu Rubonja baje kutuvuganira badushakira inzira batanga inka niba ari 100 niba ari 200 cangwe zose ariko bareka abantu batambuka nico gihe twatoyemo abagabo batandatu barimo Pasteur Mushapa baramanuka ngo bike mu Rubonja tibigeze abama batemagurira mu Rubonja bakiyagera nta numwe wigeze agaruka muri turategereza bagiye ari saa 7 z'amanywa turategereza ngo baje kuba saa 11 tubona ahubwo noneho ababembe babiri batatu bafite imbunde n'umwe adafite imbunde baraza bari badusanga aho twari turi abashumba bose aho twicaye dutegereje mwabarindiye he ubwo ruguru y'Iseke dutegereje ruguru y'Iseke neza ko tuno turango twamabuye turangiza neza hasi ngo barangiza baratubwira abo mwatumye bapfuye none mushaka indi nzira tacu mutegereje tanzira muri bubone mwebwe murapfa mwese turabaramukije nshuti bavandimwe mudukurikiye aho muri mu bice bitandukanye by'isi bamwe ni mwiri abandi mwaramutse bitewe naho muherereye uyu munsi turi kuwa gatandatu ku minsi 16 y'ukwezi kwa 11 umwaka wa 2024 aha ni kuri menya amateka kuko mubimenyereye muri kumwe nanjye Munezero Willy murabona iruhande rwanje hari umushitsi cyangwa se umutumirwa agiye kutwibwira hanyuma turamuha insanganyamatsiko y'ikiganiro tugiye gukorana rero ngo haye umwanya ariko mbere na mbere ngo haye ikaze akoze cyane ngahivuge nurangiza ndakubwira icyo tugiye kuganira akoze umunyamakuru kutwegereza muri studio hani banyu kuba dukurikira reka turibwire ni byiza kandi ni nawo muco wacu nitwa Rugazura Mugema Patrick umusaza yarashaje yitwaga Sefania Mugema twari dutuye mu karere ka Kamombo ariho wasigaye hitwa Muco wa Gatubu nyine aho ni muri Kongo mu Kamombo uri umusita w'umuki mu yenzu ndo umusita w'umufirira ndo umusisoko kuza ni Gahara w'abafirira urakoze cyane reka twihute twinjire mu kiganiro nyirizina ugiye kutubwira amateka yawe turabizi ni maremare ugiye uvuga kandi n'akandi twarara hano ariko uragerageza ugende uca hejuru uvuga ibyangombwa ariko nyine nanone abazayumva bumve utarabasondetse heragiye wavukiye uko wakuze nuko n'imirimo waje gukora nyine maze kuba umuntu wese cyangwa se utangiye kuba umusore yego murakoze turagenda tubivugaho gake kurabona ko nshaje kuvuga ngo mpera amateka igihe navukiye kugeza ubunyene imyaka 40 irenga 45 narenga ahubwo kuvuga ngo mpera amateka ico gengeza uno munsi urumva ko byo dutwara umwanya munini cyane ariko ndagenda ngerageza mu ncamake uvuga ibyangombwa njyewe navukiye n'ubundi mu Kamombo uko nabivuze niho navukiye umwaka w'igihumbi 1979 niko ibyangombwa byanjye byanditse buriya abasaza ntibabuze nk'ibiri babuze nk'iyo banize wenda sinubimenya ariko niko byanditse uko byameraga ico gihe ni naho nigiye primaire niho navukiye niho nakuriye niho nigiye primaire secondaire nayigiye ahantu bita ngo ni Muteja ndumva ariho mwabaye ngira ngo kugeza ibibazo bibaye byo guhunga niho mwaje mu kugeza n'ubu ngubu abi wacu baje bamwe basubiye n'ubu ngubu bamwe barashariye nigira primaire mu Kamombo secondaire niyo nize imyaka 2 nigira Mutenja ni kera hari igihe ca Mutumbi abamuzi niwe wari prefet nayigiye umwaka wa mbere n'uwa kabiri ico gihe ngo ndangizwa kabiri
hari muci mu gihe cici twakundaga gusuhura yego nico gihe kirangiza uwa kabiri ntabwo nongeye kwicara imuhira narasuhuye nje inganji ngo ngere inganji abariho ico gihe hari muri 95 95 twakumira inganji turakumira 96 abari bwo intambara itangira ya AFDL itangira twebwe turi inganji twari turi kumwe n'abanyenganji bose bari batuye ku Kiziba bose batwari kumwe nabo nanje nari mu kiraro twari ibiraro byinshi abaga ibiraro by'abanyabubembe abo bagiraga inka ngo nizi Nyarubunga niko twakaga hakaba nizi wacu nje nari kumwe na Maremu Semuribwa nari kumwe na Maremu Karwanda twari kumwe mu kiraro kimwe tukabana n'umusaza Sekajonga tukabana na Rukumbuzi Petero tukabana na Gatabazi twebwe abo nibo twabanaga mu kiraro kimwe munsi yacu gatoya harebe za Seke hari ikindi kiraro cy'abanyabubembe birimo ba Pasteur Mushapa uri yapfuye n'ubundi nawe niyo yaguye umnyabubembe nibo twari kumwe muri ico gihe mu kiraro intambara itangira ariho turi muri ababembe nibo bari baza amakuru kuko ico gihe nta information twagiraga nta makuru twagiraga nta amatelefone nta makuru nta kintu na kimwe ibo bakabimenya kubera umuhanda mwari mwakumira iki yararangiye mugumayo tugumayo ngo birangire rero intambara ziturutumbiriya za uviririya ku mipaka twebwe tukiringaje ngo haje ku munsi umwe twumva haruguru ahabaga umuhana nyine w'abanyamurenge wari umwe gusa wahabaga wonyine ukiziba niwo wabaga twumva mu ijoro batewe ngo bamare guterwa barabarasa ngo bamare kubarasa bamwe barapfa abandi barakomereka nuko twarabashumba nta bundi buryo twari gukora twararinze buraca so twaraye nyine ku marango twese turebe uko hari Nyabikubo mwagiragara Nyabikubo oya nta bikopo na kimwe twagira nta na kimwe twarabasivile abandi gusa baraho amacumu nizo za amacumu n'imihoro nuko ariko nyine haruguru twumvishe iryo joro abateye arizo ziri kuvuga ni naco caduteye ubwoba bwo gutabara turinda kugira ngo buce mu gitondo kare kare ahubwo twebwe ntitwabatabaye bo nibo batugezeho mu gitondo kare kare bahunga batugeraho abantu batabanyitse abandi bapfuye ariko nyine hatugeraho abagore n'abana bari kumwe n'abandi bagabo baraza badusanga ariko mu kwicenda hari ngo mu kwa 9 kwa 8 kwa gushira nuko ngo barangize batugeraho badusanga mu Kajembwe twari hafi yabo ntabwo ari kure mu Kajembwe no Kiziba abariho badusanga abari naho abashumba bose bahurira nawo baturage bose bari babomorewe amazu bari batuye aho nyine ku Kiziba none ngo bahuriye abagabo bahita bafata umwanzuro wo kuvuga ngo abo bana n'abagore n'abantu bari bakomeretse bose bahite bambuka mu maguru mashya baje Mirimba kuko niyo hari abanyamurenge niyo hari asanzwe hatuwe n'abandi banyamurenge bose uwo nyine ntibigeze banahagara aho ngaho twarabafunguriye gusa ku biraro bahita bakomeza bagenda mwijoro oya mu gitondo inzira yari nyabagendwa abari bapfuye ariko amazina sinoyibuka ariko nyine hari abari bapfuye kuko bari baguye iyo mu mihana ruguru twari tubanaga je nari mu bashumba nuko baramanuka bareka kuri Yombwe barambuka ababembe bakiri muri ayo ngayo bakizi gusa ko bakitwizigamiye ariko inzira bari batarayifunga abagore n'abana ndetse n'abashumba bari hafi ya Rombwe za Seke hariya bose barambukanye nabo barambuka bavuka kuri Kirisi barazamuka baranarenga Imirimbo iciciro ca kabiri cari kigiye kwambuka rero cari kirimo basiwe babisogo Semuhoza natwe nico twari turimo ariko twe tukaba inyuma yabo dushoreye inka turaza ngo tuje kugera Iseke batubwira ko bo nibo bari imbere yacu batubwira ko Rombwe yafunze kuri Rombwe bafunze none undi bagaruka inyuma ngo bagarukire iyo twari turi hano Iseke batambikana umuhanda baca mu rufunzo basa nabazamuka baja Ikagera baca mu rufunzo ngo bace mu rufunzo ndetse tumenye n'amakuru ko ababembe baragendaga bamara gukora igikorwa bakagaruka n'ubundi akaribo batubwira tumenya n'ubundi ko babishe bafatiye mu rufunzo barabica niho yaguye ariko abandi nyine nabo bararokoka abandi bake bararokoka isabisego niho yaguye twebwe tuba dusigaye gaturi iciciro ca gatatu kandi inzira zose yindi yo mu rufunzo irafunzwe Rombwe irafunzwe tubona nta bundi buryo tugomba gukora
ubwo rero twahise dufata umwanzuro, abashumba bose baraho dufata umwanzuro wo kuvuga ngo dutora abagabo 6 bagende mu bashefu mu Rubonja baje kutuvuganira badushakira inzira, batanga inka niba ari 100 niba ari 200 cyangwa zose, ariko bareka abantu batambuka. Nico gihe twatoyemo abagabo 6 barimo Pasteur Mushapa, baramanuka ngo bike mu Rubonja, tibigeze bama batemagurira mu Rubonja bakihagera, nta numwe wigeze agaruka muri abo. Turategereza bagiye ari saa 7 z'amanywa, turategereza ngo baje kuba saa 11, tubona ahubwo noneho ababembe 2 3 bafite imbunde n'umwe adafite imbunde, baraza bari badusanga aho twari turi, abashumba bose aho twicaye dutegereje. Mwabarindiye he ubwo ruguru y'iseke? Dutegereje ruguru y'iseke neza ko tuno turango tw'amabuye turangiza neza hasi. Ngo barangiza baratubwira abo mwatumye bapfuye, none mushaka iyindi nzira, tacu mutegereje, ntanzira muri bubone, mwebwe murapfa mwese. Ubwo abagabo bahise bafata umwanzuro wo kuvuga ngo duheze iyi Bubembe, muzanyureza Gisengeti, tunyure Igikonde. Twahise tuva mu Kajembe, aho nyine twari twita kwinjira urwako, dusozi tumanuka tukisha mu urwako, karumanukana neza mu nkongoro mwasize hiki, mu nkongoro twasize hiki, turamuka neza twika ahantu mu Igikonde, aho bitaga ngo ni kubi kontini kuri habaga ngo ni Sodeki, societe yitwa Sodeki habaga, niyo twatibukiyeho neza. Tukitukiyeho twagiye umwanya muto dusanga igitero cya mbere, naho kumva abembekera babimenye ko mwari benshi, twari benshi, ugiye twari tukiri benshi, abashumba inka mwataye, inka zose twazisize. Nuko turaza ngo tuhagere tuhabura n'igitero cya mbere. Ico gitero kiratubangamira, kitwicamwe abantu benshi, kiradutawanyikisha, cyari kirimo imbunde, cyarimo amacumu, barimo induru, harimo amanyoma, harimo amapendo. Nukuvuga ngo umuntu ahunga nyine ukazupfa ko ubuhunga tutawanyika twese, ariko abenshi naho basigaye. Namuzese muri bamwari kumusi, njewe mu gikundi nagiyeho, nanye njanye na mujese muri mwarajanye, twanye tujana mu gikundi tukihunga, twahunganye na muto. None ugo umuntu yazahunga kubera ko twe twari bato, ukazugenda wegera abagabuzi, ukaza wegera wawe. Njewe negera muzese muri bwa rero kujya twari turi mu kiraro cyane, twama dusa nkabagiye hamwe, kuko abimbere nibo bagize abantu mu karere ka twarabantu abimbere ngo bagira ikibazo, twe twari nko mu binyuma, twama duhunga dusa nk'abari kumwe, duhunganamo n'abandi bagabo b'Ubembe, duhunganamo umusaza ngo ni Ngarura, duhunganamo n'undi mugabo ngo ni Mutware y'Ubembe, na Muzese Muribwa, na Karubandika, na Rukumbuzi, na Gatabazi. Abo nibo twashanye. Turakomeza duhikiyaya n'ikiyaya, kera twatibutse Igikonde, turihiyaya, turagenda ngo tugeriyo turihisha. Ese mwarako munyura Igikonde, nangiye kubwira ngo mwarako muvogera ababemba ahubwo nta kundi twari, nta yindi nzira yari isigaye, nta yindi nzira yari isigaye kabisa. Noneho ngo tumare turihisha, ngo tumare kwihisha, turavuga tukwiga igihugu cyarashize, nta hantu namwe twuba tukibonye amakiriro. Ababembe murabona uko bimeze, hirya birapfuye, naha murabona uko bigenze. Rero dufata umwanzuro, abasaza twari kumubase muri bwa nyine, dufata umwanzuro wo kuzoza tugenda nijoro gusa, tumukongera kugenda ku manywa, tuzoza tugenda ijoro, niduhura nabi ijoro tuzatubanyuramo umfapfe, ariko nyine abandi batambuka. Aba ariyo systeme dufata. Twavuye aho ngaho n'ubundi twari tugenda ijoro gusa, twagera mu ijoro, ariko ubugenzi bw'ijoro buragora. Twaragendaga akabigiye tugira ngo twagiye cyane, twaca mu gitondo tugasanga ahubwo ko turasubira iyo hafi ya mirima gusa niyo twatuzengurukamo. Ariko kugira ngo nihute, kuko ni birebire, kugira ngo nihute turaza ngo tuje kugera ahantu hitwa mu Banyabibembe. Manyabibembe turagera mu nzira iva mu Mwogogo, ni hagati neza mu Babembe, ni hagati y'iriya misozi yegamiye Tanganyika, hakaba no munsi y'Ifizi. Urumva ko hari ahantu habyara, kandi hakaba iruhande rw'urufunzo gutya, nta yindi rukatiriza tugira, mbese inzira ni uguca mu muhana hagati, kandi uko umuhana muremure cyane w'Ababembe kuhawuzi, ndetse babaga mw'Ababembe bagome kuruta abandi bose. Ariko nyine turavuga ati nta kundi, nta yindi nzira, nta bundi buryo twogenda kunyuramo gusa. Nuko twaraje tuwinjiramo ari mu ijoro, twinjiramo mu ijoro, ariko warabucagurikana. Tuwinjiramo ko twaza dutinya kwinjiramo, twawinjiramo bigoye, dufite ubwoba. Tuwinjiramo mu gicuku, tuwinjiramo turawuvogera ngo tuje kugera hagati, twumva Umubembe umwe arasakuje, tukumva undi imbere arasakuje, twumva nahajya tunyuze barasakuje, batangira kuvuga ngo umunyarwanda, bagenda bameza ngo batuje kumva umuhana wose
uvugiriza undi rucari none amabwa ngo twiruke muri wa muhana nanone tuhetse tutambuke tuwirukankamo abasaza turawuhetse ngo tuwetse neza iyo uhekeje uwo muhana ariko uzumanuka ukikamukubuza tubaye tumanuka ku gasozi tutarikamukubuza niho karwandika muze yapfuye niho yaguye bajya binyuma baje babiruka batwirukanye none n'abandi b'imbere bacomokeramo bagenda bacomokeramo neza twari turenze umuhana dutangiye kumanuka niho marayemu karwandika yaguye urupfu yapfuye n'izazindi z'abanyamurenge zisanzwe n'izijya mfumbi n'izijya mfu z'agashinyaguro n'iziriya zose bamwica nabi bamuvugije ingoma n'amapendo n'ibindi turatambuka twika muri ako kuzi turazamuka agasozi ngo tukarenge ubwo hari bwari bukeye ngo tukarenge neza turangiza imbere yacu turangiza n'ubundi kindi gitera imbere yacu turuka mu tundi dusantire twaje bumvise induru gabaje gutega nabo baje muzese muri bwahise tubwira ati jewe ntabwo nongera kwiruka niyo mubona igitero kiraje mugende mwikize njewe mundeke sinongera kwiruka kuko barabasaza n'ubundi na mbere wose twarirukaga tugasanga babasumbije amaguru ariko none kubera ko ari bo basanga badushoreye kandi twumva ko turi kumwe nabo tugahumeka bigatuma tubarinda yama tubwira ati mugende ntimwongere guhagarara tukabana n'uwo mugabo ngarura umusaza tukabana na mutware nabo bacu kumbuzira gatabaza ariko kana abandi benshi cyangwa mwarabugusa abandi ko ako nagakundi kamwe abandi ganabo ko baragenda bazi inyuma yacu abandi bari imbere yacu twamenya amakuru ko yabigenda buri wese ko aragenda mu gice kuramenya gakundi ndamenya gusa je gakundi ndimo gusa nuko byagenze ngo turangize ico gitero koko caraje ngo kize tukibonye turiruka ngo twiruke muzese mu gatigeze yiruka yamahagararaho tujye kwava ngo tugere imbere turahindukira tuguma kurangiza ibihari mubaho makuru buryo bamuzengurutse yabuze baraje bamugeraho baramufata hari mu gitondo mu baruzi bavuza ingoma bavuza amapendo bavuza ibiki n'induru n'abandi benshi bagenda baza kumva ko hari umunyarwanda bafashe kuko induru nini yavugaga ko bafashe umunyarwanda kuko twarirukanse cyo kiyaya kuko nk'uko ngubwiye bafatwa nk'umuntu umwe muri twebwe nkuko basaga nk'abamubwiyeho bakaduza umwanya twe bakaduza umwanya wo gukomeza hari mu hantu mu bikenke birebire hagoye inzira atari inzira aho guhota ariko turahota turagenda ngo tugere iyo turihisha tumare kwisha twirirwa aho ngaho neza kugeza bwije urumva ko hari mu gitondo twirirwa burira gumara kwira mu ijoro turatangira kandi turagenda ko ya system yacu y'ijoro kuza tugenda ijoro bwaje guca tukareba aho twihisha urufunzo mu karutinya twatugenda tukagenda hari igihe twakaza tugenda tukabanza tugaca mu mirima tukarenga mu misozi miremire neza iri bakuri Tanzania tukongera tukagaruka neza kugira ngo duhure n'uyu muhanda wose w'ifizi wose w'ifizi ugenda zabara kuruka zaho habaga hari umwanya muremure hari ikiyaya kinini cyane ariko nyine turagenda bumva ni harehare twagiye ducamo muri iyo nzira ariko ngo buce tuza kugera ahantu nyine tubona ko twegereje kwambuka Mutambara ngo tuje kuyambuka turara ahantu ku musozi muremure cyane hari wawuziwe n'abanyabembe barawuzi iki kiganiro hari twiza kuganira bagenda babimbwira hasi uwo musozi niwo twarayeho ngo tumare kuraraho kugira ngo twitegere neza twitegere umuhanda wose uko ugenda turebe ibi urimo mu gitondo turebe noneho na Mutambara ikihari twarangizaga no mu gafuru ubwo mwari hagati ya Marinde n'Ifizi twari hagati ya za Marinde na za Fizi Mutambara mugiye kuyambukira neza hano mucambu nyine herekera neza mu gafuru turi turayitegera mu gitondo kare tubona nta kintu na kimwe kiri mu muhanda tubona gafurwe yaratuje tubona ukarangiza neza icyamu tukabona nta kibazo tugamurika twambuke tukunana nuko tugeze haka tukumva ko dufite icyizere twari tugeze hafi mwari hafi tukumva ko tugiye gufata umwuka w'imuhira kandi wenda ibyo byose babembe bimuhira kibo dufata nk'abari y'abantu yaduciye kubera ko abantu abagabo babiri b'ubembe twari kumwe baduhumurizaga batubwira ko ngababone n'inkabimu nuko twaramanutse uwo musozi turika neza dutibukira ku muhanda udutwe ku muhanda twahura n'utubembe tubiri bwa gufite utugari kamwe umwe yamagata ariruka n'amaguru undi niwe gahindukije arahunga ariko twamatuka tukokere kini kibazo twikwanka ngo bwere imbere butangira gusakuza natwe twamature mu katwika mucambi twike mucambi duheza karambi neza turi kureba umuhana wo mu gafuka
ngo tugere ako karambi none hariko babembe mu gafugwe bakazaguma bakatwitegereza uburyo twatuza tuguma turamasha neza twinjira mu muhana nyine neza bakaza baturunguruka bakihisha mu gitondo turaza neza ngo tuwinjiremo ndetse basanka banyitse batuhiza nk'inzira turatambuka tunyuramo ibo ntanduru ko baratwitegereza kibaze ariko gaho bakagera amakuru ya za uviriri ya ibyabaye kandi bakaba bafite amakuru y'ibubembe ibyabaye ku banyabubembe nibwo bari baraye bamanutse abanyabubembe nibwo bari baraye bamanutse uwo munsi twahageze nibwo bari baraye bamanutse nuko ngo tuhagere iboga bakaba bafite ayo makuru nuko turaza basanga bihinze duca mu mazu neza mu muhana turatambuka iyo wekeje umuhana hari ahantu bakira kuzi kugira bazaca umukoro bakanyuza makuza babembe kaza gaca kwa ruguru y'amazu turagasimbuka ngo tugasimbuke uwacu umutware haza umuntu asa kumuvugishije umubembe kubera ko nta makuru twari dufite yandi y'ibubembe nawe abona ko ari umubembe kandi basanga nk'abantu bembe bimuhira twebwe bakeneye kumenya amakuru kananje mubaza amakuru aramwegera ariko kujya batangiye kuvugana kera babo batangiye kugenda begera wa mubembe abandi bagenda bazenguruka inyuma begera mutware abandi babembe umutware yabagira ujya kera bona twagize icyo tubona kera bamusubiye baramufata niho bamufatiwe niho yaguye babamusiga neza turenze hoye bamusiga twariga none haruguru yabo gutya ahantu ku metero dutera amabuye urumva baramushutse bagiye kuvugana bahita bamufatira aho bamutemagurira aho ngaho niho yaguye bamutamiye gutureba gutya hagati mu maso tuzamuka umusozi turi kubareba ariko tuzamuka bari kutubwira ati mugende neza uko mugenda kwese aha muri kuja murabona ayimbere murabona ntabwo twende tumenya imbere bari kutubwira nahubwo ni mu bihogo bari kutubwira turazamuka ariko tuzamuka yaguma kubivuga ngo tugere imbere ati nituguma kuzamuka gutyo twogira ikibazo tureba ahantu twikinga tubanze turuhuke turumuka turebe na muvema y'amanywa abantu iyo bagize ibibazo bazamenya n'ubwenge bazagira n'ubwenge turebe muvema y'amanywa turebe uko bimeze noneho tuze kwinjira mu muhana tuzi uko ibintu bimeze hari abantu baguma kuvuga ngo imbere kandi babembe iyo bamirije kuriya ntibazabamiriza induru yabo ntizigenda ubusa nuko turisha ariko tubona nta kintu na kimwe tubonye aho twarazamutse mu tugera ruguru tugiye kurenga neza mu bikikiri heza ukuboko k'ubumoso hari ahantu habirango rimwe ibihuru birebire abariho tuje turi kureba neza umurambi wose nyine ugenda winjira mu muhana umuyobogo twari turangiza n'amashuri nuko turahiriwe ngo babe kumugoroba mu kajoro tugende nta kintu kiriho nta kintu twabonye n'ababembega bose baratsindagiye mu muhana umuyobogo n'abasirikare bose niho buzuye bakatanyama babaze bizimanye niho biriwe batekeye biruga batekera uwo munsi wose twategereje ngo turabona abantu aho ko baratekera nuko turaza tuvaga kuri ryo ranga mu kagoroba turaza twinjira mu muhana uyu mbere yo kwinjira mu muhana uzuca wo mu bihogo neza mbere yo kwinjira mu muhana uzuca ku mashuri amashuri ateganye n'akandi gace k'umuhana kamwe kabaga ku karango hejuru ico gihe hari hanafungiwe na bamwe bacu bari bakiriho batari bamanutse barimo bapatse mu Rwema niho bari bafungiye nuko turinjira mu muhana ngo twinjire mu muhana gutya noneho dutangira kubona ibintu by'ibikapo by'ibipapuro by'ibintu bishanyaguritse ariko nyine twabwije tubona gusa ibipapuro ibintu bene ibingiyi nk'amazu nyine yasahu ariko wategera ukumva abantu ko barahuhuma ariko ntubabone umva ni nk'umuhana harimo nk'abantu ariko ntubabone turinjira mu muhana neza ni ahantu ho mu kuko muremure turawinjirana neza mu muhana ikanisa riba nk'imbere mu muhana hagati turagenda nyine dutumbira ngo tugere nk'ako ku ikanisa twinjire mu muhana hagati turebe ikiri turagenda ngo tuje kugira ngo hafi y'ikanisa duhimishwa n'abantu babiri b'abasirikare kandi baduhimisha muringa bapfuye kuduhimisha kubera ko twari dufite ibyo twamwirukira twiruka ngo twiruke naho hajya twaciye ku mashuri twaciye ku basirikare haruguru mu karango hejuru hari abandi basirikare baturasiye rimwe baturasira muri uwo muhanda mu muhanda twatusohokamo baturasira kuri uwo murambi buraca baza barasa amasasu bakamaba kumanywa akabari yatubonera muraraye namwe kimanuka turiruka twamaduheza umurambi wose tukaba tugihaye dutinzira yambukije za Rurimba twamadukomeza neza turenga mwirango hejuru ngo turenge mwirango hejuru abariho turara
ngo buce mu gitondo kare kare noneho ariko mu ijoro twiza twumva inka kure cyane tuharare mu gitondo iryo rango y'ururiho uba ureba ubwembe neza uba urangiza ku mugorore wa Nyakarama uba urangiza ku kabara ubu mwambutse Rwingi turambuka Rwingi iri muri no ruhande twebwe turi ku ruhande twirukanse dusubirira Rwingi iri hagati ya za Nyagisozi na za Rulimba oreke twe twasubiye muri ruhande rwa za Rulimba iriya za kabara niyo twasubiye mu kuko munsi niyo twahungiye muri iryo rango rero nimwe twaraye ngo bice mu gitondo tukaba tubona abantu ko barava mu Nyakarama bakaza bakagera ku kabari tukabona abandi ko barasubiye ariko twari batukabona n'abanyamurenge kandi nyine twarangiza n'inka twigeze dusubira kandi mu nzira izomanuka mugari izoze ice mu Rulimba neza twama tumanuka nico gihuru cirambo cose twiga mu ruzi mu ntoki twamukira mu ntoki hagati twarukiye neza ku kabara umuhana neza mu hagati dusanga nta bantu bari bakirimo abantu bose bari basigariye ku mugorore wa Nyakarama niho hari hasigaye abantu bose bo muri Bubembe abandi benshi bari barazamutse barahurutse no mu bijabo bari barazamutse noneho abari basigaye bose bari mu muhana aho ngaho mu Nyakarama ariko noneho bakaza bagenda bagatora ibiryo abo ngabo ku kabara bagasubira hajya mu Nyakarama nibo twarukiyeho nibo batwakiriye nibo badufashe nuko induru ziravuga abanyenganje barahurutse nuko muhuruka se mungana nka guturuka turi abantu bane mbese ni mwari imbere nitwe twari imbere duhuruka turi abantu bane ngo tumare guhuruka batwakira aho ngaho batujanye naho ku mugorore wa Nyakarama niho hari abantu twahurutse dusa nabi twahurutse twaravuvuse amawuzu yarashize inkweto zarashize twarakomeretse ibikangaza zaradukasa amaguru ibindi byarakasakasa amaguru ibishanga twarashangaye nuko turahuka twamaze nk'icumwe nta bandi baje inyuma yanyu muri bajya bose binganje uko nabo abo ngabo baje nyuma wenda njewe sinovimenya bari kumenya ibyawumberereye kuko ico gihe nta communication twari dufite nuko ngo turangize twagize nk'icumwe ngo tuve aho ngaho icumweru gishize dufatagiya abatahagira ku ndondo twashaka iwacu mu Kamombo twaza tujana na Rukumbuzi na Gatabazi twazamuka duciye Bishabo turaruka mu Bishabo turamanuka mu Rwondo mwagenze neza mu iriya nduze mu Bijabo muri kiriya kibira narivuze mu Kirumbi oya twaciye muri Ndobo ya Kirumbi ni ya Mihanga twebwe twaciye muri Ndobo ibuka mu Bijabo nta babembe bahari abembe ni kibira uzama winjira ku mugorore hari kikazamuka neza ugahurukira uko twaduturiro tugenda ubundi uhurukira neza mu Bijabo uhurukira neza mu Bijabo ariko hagati aho twagiye dusanga abantu bananiwe abantu bakuze abakecuru abasaza inka nyinshi zagiye zinanirwa bazageze zigwa mu nzira ako ndababembe bagiye kubatega nta babembe bigeze bayitegira nzira nuko turahuka mu Bijabo ngo tugerega mu Bijabo turamuka dugeraga mu Kamombo twageze mu Kamombo abasaza bari baragiye kudushakira za mirimba baragiye gutega abantu bose bambutse barahebura amakuru twari dufite yari kuvuga ngo abanyenganje bose barashize iwacu gamuze yamaze guhebura n'abandi bakuru banje bose barahebuye baragaruka baje muhira bakora ikiriyo kiranarangira nuko igice ca mbere canje c'amateka yanje y'ubuzima kuva navuka kugeza ngejeje imyaka 15 16 urumva cyo bari mufite muri za 15 uri umuhungu wese ndi umuhungu umusore kabisa itukomeza nanone tutagira ibice byinshi nuko navuye aho ngaho nico gihe ntangiye ubuzima cyo gihe wasanze ingabo za Fidel staragera mu Kamombo bakorera ugaza abataragera umuntu wahageze naraye mpageze ni munani Colonel Mungura Mugunga uwe umwe umudenzi w'inzobe doctor mugufi w'ikara mugufi mudenzi yitwaga ngo ni Mugunga yabayeho aracyariho cyangwa yabaye tabye tubizi simbizi neza ariko muheruka icogi icyo nabonye bwa mbere ariko nsanga
n'abakoloni b'Ibisogo barahageze nsanga bamare mu Bizimana Jogotse barabi wacu amakuru nyine abariyo dutangiraga kumenya ko hariho intambara harimo gutegurwa intambara ya FDL ndetse habaho n'ibintu byo guhugura abantu mu makanisa no mu manama agenda natwe za Kaniura zararashwe nta musodamu butukiri ruguru basanze Kaniura barayirashwe tugiye Kaniura yarashwe turiho yarashwe mwashitse yarashwe twashitse yarashwe twashitse ngo buce rero nibwo twafashe gahunda yo kumanuka tuja mu gisirikare natwe muri za nyigisho nyinshi abantu bagiye badushira tugiye bwari busa nk'ububyutse hari ububyutse wewe warufitega n'ubwo burakari bw'abagenzi bawe bashiriye ibyo bwagenze hari nk'ububyutse kuko wabwiraga umuntu wese uwari ubifite wese yahitaga yumva bitamugora cyane turamanuka rero tuja mu Rubirizi nahageze njewe muri promotion inasanze twinjiye muri regiment ya kabiri twasanze ya mbere igejeje hagati ya kabiri njewe niyo ninjiye yo mu Rubirizi naho twahise tunakorera ngo tuje kurangiza mu Rubirizi barayimura bayijana mu Kidote ngo igere mu Kidote 20 twakoze igihe kimwe bahise badupasingisha twebwe bahita batwohereza Bukavu ngo tugere Bukavu baratumikisa n'abandi basirikare twari twasanze abo bwarafashwe baratumikisa ngo barangize baducamo ibice byinshi bamwe ko baye batumikisa bamwe bahohereza za Goma abandi babasubiza za Uvira naho twebwe bahita baduheza inzira iyi ya za Gasongo Rubao urumva mwaciye za Warungu murakomeza ziriya nzira zose za Kamituga n'iyongeye nizirezire urumva udusantere twose kandi mwajanye n'abantu zirwane twari kumwe n'abarwanya nuko nibo twari turi kumwe ariko mwahuye n'intambara za Kigurube wenda z'intera twahuye intambara ariko ni Kigurube honyine urebye twahuye n'intambara ya Kigurube turongera duhura n'intambara ya Gasantere ntibuka tugiye kwinjira muri Bujimayi niho honyine gusa ahandi hose bumvaga amakuru yacu tugasanga abapolisi twahagera tugasanga abapolisi kabisa na Kigurube niho twarasinzera hamwe turanasanira ndetse kabisa cyane turanahasibira tukakabiri ngo buce tubona gupasura tugenda twaje kongera kugira intambara turi hafi kugira mu mujyi wa Bujimayi niho twongeye guhura twasanze kandi bahagenze nk'ikintu kimeze nk'ingome ariko naho twabanyuragaho urabizi morale twari dufite ibikoresho twari tumeze kutwitanga byari bigoye na morale twari dufite nta muntu wapfuye kuduhagarara imbere gusa twinjira muri Bujimayi byoroshe cyane nuko Bujimayi twinjiyemo baradusasira ibitenge biringiti barishima abaturage kubera iriya ngo mukuntu yari iteye n'imyaka yari imaze taci abaturage bari bararutse cyane nuko twatinze twasize nyine bagomba gukaba bajya basigaye bisanzwe bya gisirikare twebwe bahita batwerekeza inzira ija Kananga turamanuka neza twika mu mujyi wa Kananga rero niyo yari riyoke abantu bahuriye niho twahuriyeho n'abangaba ba Major Bagaza bahuriye n'abamborana bari bavuye za Kisanga nibo bamenye bo mukambo bamwe bari bavuye za Shaba n'abantu bose bahuriye bavuye Isangana bavuye Bombashi bavuye abantu bose nibo bahuriye twahurira turi abasirikare benshi kabisa bashoboka yego nuko ngo tumara kwahurira murabizi abasirikare bahuye azongera akaba ko gucanga guhindura ubuyobozi ibintu nk'ibyo ariko ngo turangize objectif kwari kuvuga bamaze kuducanga twakoze mushaka imwe nibuka Gisangane nziza y'umujyi Kananga nibuka kabisa yari morale iteye ubwoba n'abasivile bose nagira ngo bari hafi umujyi wose kugira ngo badukurikire barishima kabisa ngo buce mu gitondo twamatumanuka n'inzira yerekera Irebo turamanuka n'inzira za tere nazo zapfuye twari turi kumwe na Munyentwari twari kumwe na uriya mwene nani Mutegetsi Kajena Mutegetsi shefu Mutegetsi wa Kiruhura twari kumwe na naho tukabana na bamugaza uriya nyine twari turi kumwe nabo ndetse no muri baka twambutse twari kumwe nje na Munyentwari twari kumwe neza Irebo tumanuka twaramanutse Irebo ntabwo twagiye n'inani twagiye n'amaguru gusa abantu baje nyuma nibo bagiye baza n'imodoka ariko twari twapasuwe n'amaguru abandi ndetse baza kuzana tere twebwe twamaze kwiga
kuko nta hantu wamanuka gusa ariko nyine imihanda yagiye ipfa yangiritse ariko na jihad si kure cyane turamanuka neza twikayirebo neza ni iruhande rwa Fleuve neza uhafata ntambara yigeze haba intambara yabaye mu ijoro turagera ngo tumare kuhagera dusanga batuje no waduyi yaturetse turakambika iruhande rw'amazi amazu aba mu kiyaya ariko kandi agasa nkafashe nk'umusozi none twebwe turi mu cakiyaya neza iruhande rw'amazi mu ijoro baraducokoza barasa amasaso naho twahageze turi ingabo nyinshi zideployinze gutandukanye amasaso menshi ayaduingwa fe kuza noneho ayacu nayo abari yabamenshi cyane twamye turara turasa no munsi uraje gwari mu joro saa 8 batangira kugenda bahagarika amasaso ariko kubera ko ico gihe twari dutangiye kwambuka biriya byuzi yari Fleuve se we n'ibyuzi biba hariya nk'amashami ya Fleuve n'amafuriwa aja muri Fleuve Congo sinzi bari ariko kize cyangwa gikora muri Fleuve habe za rivière Kasai ni byinshi yabe ibyuzi hari bijya nibyo twambuka nabijya biba ndetse urabyibuka neza niho 101 abari baguye mu mazi rero twebwe tugenda twarimo duhura n'amayiti zabo bamaze kugwamo mu mazi bararohamye mu kampani yose yatira irarohama ngo imara kurohama no twaza duhura nayo gutya mu mazi mirambo mugenda muyibona tuhita tumenya ko hanabaye n'ikibazo urabizi mu gisiganje bazapfa kubivuga ariko twabiboneye ku mirambo twabonye turagendaga turambuka bitadukomeza twambutse Gabandundu na hantu y'ikiyaya umucanga mwinshi cyane umucanga bene wundi mwinshi ugoye no kugendamo ugenda no ukagenda unyerera ukazuribwa mu maguru ahantu ukaruha nakujya twabaga twikora ibikoresho n'ibindi hakaba hari ibibunde bigenze za Kibomango bihaye birasa zabiye muko zirarasa zerekezi ya kumazi ya duturutse ko zirarasa bikompara birebire cyane ariko zikaza zibirasa bikaza bizonga bari inyuma yacu twebwe kera twari dusanka bamaze kurengaho bihabiko ariko ubwo mwavuye Bandundu mwakomeje mugendera za Kenge ubwo twaje kiyaya cyose cya Bandundu ntakende turinjira za Kenge nyine niho batangiye kurasira ngo wumve ko tugeze hafi barahava baja za Kibomanga abariko bagiye bigirayo baje za Marindombe icyo nuko bagendaga bajengura bakigizayo bakarasa bakumva tugeze hafi bakajengura bakigira ariko ntabwo hari intambara yo gucakirana ngo turasa byari ibintu by'ibibomba bijyanye n'abakongomani nuko niko twagiye neza turaruka Kibomango tukatura murambi wose tuvuka ku kibuga c'indege cyanjije ico gihe bari muri company yake ico gihe n'aba mu company ya Butera uriya Papa Zulu Kavungure biko yari biko niwe narindi na paratu ni komanda wanje yari gutera n'ubundi Surieta ndamu niwe mwari kumwe na bajana Makenga ni twari kumwe na bajana ahubwo nabo babaga muri biko niwe twari kumwe nukuvuga ngo niwe wari wose wacu paratu ni komanda wacu yari Surieta na muto muremure niwe twahurukanye ico gihe nani komanda batayo yari utwa muri Frank ndamubona niba no komanda batayo wacu niba ntibesha nuko twinjiye hariya inzira zo kwinjira ku kibuga zo zari mugeze Kinshasa mwabaye Kibomango mwagiye twahise dukomeza twagiye Kankokoro ngo tugere Kankokoro twagize nk'iminsi 2 bahita baza baducamo igitse kimwe batujana muri Peme batujana nyine Mbinza y'Ipeme muri Kaya habaga abariho tuja gukorera ubupeme wagiye muri Peme nagiye muri Peme nabanzanzu nabajana Makenga babaye muri Peme abamusirimu n'abamusirimu n'abasaveri abantu n'abamarite bamwibuka n'abangabire Dr. uri Australia twari turi kumwe bose cyo muri Peme hariya twari Mbinza y'Ipeme arabandi babaga hano ni arabandi babaga ngo babaga Kalwana ariko twe twari Mbinza ahubwo bajana Makenga nibo babaga Kalwana nigeze kubasanga Kalwana twebwe twari muri Mbinza reno twari tu ngo turangize dukora Peme ngo guce nabwo muri iyo Peme baza kudukisamo njewe na Saveri
baza kudukizamo dusanga batoye n'abandi batujana kwa Douglas Bugera batujana kwa Douglas Bugera ngo tumare kuhagera tuhahurira n'abandi bana bari bakuye za Kankokoro abaro tuhahurira baratubwira ati naha niho mugomba kuzoza mukorera mugiye kuzoza murinda uyu mugabo twari tumuzi ngo bwa mbere twari tumubonye ariko nyine batuka ko secrétaire général so ge office yari kiri kwa Kenge wa Dondoneza neza ijya hasi ku mazi ariko tukabagombe hejuru abariho tubana niwe twabanye ubuzima bwo muri Kinshasa y'amezi yose twamaze twayimaranye ariwe tubana nuko ngo tuhave baza kwadukiza habayeho briefing yo kuza gukora operation kandi kugarukaga muri Zaist tugiye baraje barandufata twari tuzi uko bimeze badukura aho ngaho mu mamodoka baratujana bakaza batujana iriya za Kibomango ngo dushike ugaduhuriraga n'abasirikare benshi bagiye bava mu maka atandukanye baturuka ahantu hatandukanye muri Kinshasa ngo batumare abariho batujengeraga ya mabatayo abiri baduheza Kabila wenyine muzehe niwe waduhaye briefing aratubwira ati mugiye gukora operation muri Est muri abasirikare beza nizera nabahaye ibikoresho nabahaye na viongozi beza none mugiye kurira indege nonaha mwiture Kisangani nimugera Kisangani muzohabwa ndi mabwiriza uko muzokora akazi nta kindi twakoze ugengwa muzehe ko njengwa jewe muri hajengwaga Zuru na Nguruma jewe njengwa muri Nguruma abariyo njamo nuko ngo mare kuba muri Nguruma turamanuka gatwika Kisangani nja muri Bikoy n'ubundi Bikoy y'umugabo bita ngo Kasongo mu Kasongo Romechari iyo wari wasiwa yari Sultan General nuko abariyo ko yinjamo twavuye Kisangani mu metero nk'ekera twatangiye kurasa hari uriya muhanda wose wari warapfuye wari warangiritse kandi si ukundi gupfa ukundi wari waruzuyemo FDL yavugaga nyine yabwira abatabizi ni ukuvuga ngo uriya muhanda kuva abantu bari barawunyuzemo mu bwa FDL bawunyuzemo batambuka ariko ga FDL zose zamaziza zirawukamba noneho zivanga n'abamayimayi bose babaga muri kariya gace bakishira hamwe bavuga ko igihugu cyafashwe n'iki n'abanyarwanda akaba ariyo interahamwe zumvise bari abakongomani akaba aribo rwango ribabibamo akaba ariyo siyasa bakoresha kugira ngo babakurure babagwizemo imbunde kugira ngo bagume bagwire guhohotera abantu no kwica uriya muhanda bari banahindutse Tutsi bari barasigaye abanyamasisi bari barabahindutse bari abajenerali baragerageje kwirwana biranga bahungira Kisangani bari badvanze ngabaje gufata Kisangani abo bamayimayi n'indera ngo turangize mu metero nkeya gusa tuvuye hariya kukibuga cabanguka twese dutangira kurasana hari mu FDLR izo nizo ntambara apana zigeze kuvuga ngo gukuraho mu buto ziriyaga nizo ntambara zari zikomeye kugira ngo twigize FDLR igize imyaka n'imyaka muri kiriya gihuru ni mu bibira nta hantu kubatazi mu bibira nta musozi nta kibibira n'atari ikibira ni bya bihuru birebire n'ubundi kimeze nk'ikibira bari barabyihishemo bari barabyubatsemo bari barabibyariyemo barabishakiyemo barabyibiyemo barabikiriyemo ukuvuga ngo nahantu ihari hari wabo ariko kubatsinzura habaye abagabo tukabikora twara abasirikare bafite ibikoresho twara abasirikare bafite morale twara abasirikare baza akazi kandi bakishimiye twara bakubitaga nabo ubwabo bonyine bakamenya ko abangaba atari babandi bari basanzwe babasirikare bahoraga inaha batwitaga ko turi abasirikare basa nkabavuye ahandi mu bindi bihugu ahubwo atari muri Kongo kuko uko twari tugenze nuko twameraga nuko twarasaga twari special koko twabakubise nko mu defense nk'atatu kira bamatangira kugira ubwoba no kubwirana amakuru ko igikundi kifosi ziraka ntabwo ari zazindi zisanzwe nizigeze hazirimbura nuko turabakubita uriya muhanda twiha gahunda yo kuzoza tubakubita bava no mu muhanda tukanabakurikira tukabakurikira none apana bijya byabindi ngo twaciye mu muhanda turatambuka twarabakurikiraga no mu mashamba hirya y'amashamba twaza dusenya ama defense yabari mu birometero byakure cyane iyo bagiye bihisha turabasenya umuhanda ni muremure kuva Kisangani kugera Bukavu kugira ngo mvuga ari ama step cyangwa se ari amazu nibirebire twinshi kuva Rubutu za Warikare Hombo za Kambegeti za Kambare za nibirebire kugira ngo bivuge byose ntiwo bishobora
ariko nyine umuhanda tuwufungura neza pe turawufungura turaza turahuka duhuka hariya miti no twabukiye muri parike ya Kahuzi Biega hagati aho ngaho nsimbutse gudutambara nyinshi zagiye zicamo hagati hakomereka abantu bene ibyo ngibyo byo ni ibisanzwe mu gisirikare turaruka hariya miti ngo tugere miti niho twahuriye n'imodoka zivuye Bukavu ziraza ziradufata zitumanura hariya mu mujyi Bukavu ngo tuhagere baratubwira briefing komanda rero twari tuwasanze simwibuka yamatubwira ngo nta bari bakiba komanda brigade Malaysia ataraba nuko baratubwira ngo nta kindi muri bukore iyi minsi yose mufite hano murakora umukwa bamatugabura muri biriya bice byose by'Ubukavu mugende mwebwe mushakishe umukuru umukwa kuko hano harimo ibikoresho byinshi mu baturage kurara barasa n'abiki harimo abadeserteri n'ababamayimayi bamwe bagiye bahunga bagahungana ibikoresho n'abandi bamwe bagiye babitoragura bene mu buryo utumenye nuko dukora umukwa hariya kabisa muri Bukavu ngo tumare kuwukora hariya kiri n'abanyamurenge bakeya twakora umukwabo kabisa nk'iminsi ikindi ngo tumare kuwakora umukwabo nibwo twahavuye baratubwira ati mubiye Goma tuva hariya Bukavu duca mu mato turamuka tugera i Goma ngo tugera i Goma dusanga duhurirana n'icagihe c'abacengezi mu Rwanda abacengezi bari batangiye za 9-5 cyane bagatse 6 karindwi 8 ubwo rero bagarutse cyane karindwi twebwe twageze neza karindwi yarangira twinjira mu 8 rero nicagiye bari bameze nabi cyane hariya muri Mutura Rwanshungwe iriya Mutura yose rwerere yose bari bameze nabi baranayigaruriye baranayifatiye uko hari n'ahantu hanagoye nuko ibitoki byinshi turinjira rero baratubwira ati nta kundi hano hari yaduyi kandi nawe mugomba kumurasa cyangwa byakunda mugomba kumurasa nuko tugenda byibuka Mariam Mustafa nawe atubwira ati nta kundi ga nukusha mu morale tukarasa waduyi ni iminsi 2 cyangwa 3 tuzaba tumurangije twongere tugaruke twikomereze gahunda zacu turambuka ngo twambuke twarambutse twambukira mu ntambara twatanga intambara mu ntoki ahantu hagoye twaza turasaniye mu ntoki ahantu tutamenyereye bo bamenyereye bafitemo utuyira twinshi tukarasana twahamaze iminsi 40 iyo minsi 40 twari twarinjiranyemo twese na kubera imbaraga twagiraga n'ibikoresho twagiraga nta muntu wagazifa kuduhangara ngo abe yadusimura aho turi twaramwinjiranye areba ukuntu tumwinjiranye n'imbaraga dufite nawe ubwiwe atangira gushorerwa kandi gacagiye uzi ko iriya komine Rwerere interamwe zari zarayifatiye zari zarayigaruye yose leta itayikontorora zari zarayigaruye yose twe twahereye hano ku mashuri yo ku Gisenyi hano haruguru neza haruguru y'amazu neza mu none turarasana ngo tumare iminsi twarasanira none umuntu ntatarabukwe twirukura mu ntoki bakaza bakaturyamira ukuntu bakaturasarasa amafuti haza kuba strategy nshasha ngo amare kuba strategy nshasha yo gutema intoki nitwe twatangiye ya system yo gutema intoki ku Gisenyi none twakubitana twabirukana gutya tukama dutema za ntoki zose bwaca mu gitondo twadivansinga twabakubita tugatema za ntoki zose dutema buri ntoki hariya noneho byahabatambara baburaho bihisha baba muri tambarane ico gihe nta musada twabonaga nta n'umuntu wanatubwiraga twabaga kuvuga ngo twagaburirwaga n'indege za helicopter zazaga zikaza zizana amakorne bifu indege z'u Rwanda zazanaga amakorne bifu zarangiza zikaza ziyatibura kandi zayatibura ya amakorne bifu tukayasangira n'aduyi twese twarayarya ko twabaga turi kumwe gutya neza ku metero nk'eshatu nuko ngo barangiza yaduhiga ngo tumare gufata system yo gutema intoki turazitema kabisa ngo tumare kuzitema haba ku mugaragaro turamubona turamurasa kweri yaduhi turamuhasha turamwirukankana muri iriya Mutura twagaza tumwirukankana bene kwa kundi kumwe guteye ubwoba turamushorera neza twazura kumurusira kandi haja za Kibumba undi apasuwa mwinshi nti yabuka za Kibumba aca mu kiyaya aca mu birunga arongereje kandi muri biriya bishamba muri biriya babamo muri park niho yapasuriye mwinshi nuko igihe twakoraga ziriya operation nyine tuzirangije ziriya za Rwanshungwe mu Rwanda ari nyine muri Gisenyi nuko tuzirangije baje kudutabaza ngo ikoyi yacu tuje gutanga umusada i Butembo ico gihe yari yafashwe ico gihe ndabizi baduha briefing barimo dutera ubwoba ngo Butembo ngo bizashara bizabyigurisha
kubera amarozi yarabanze twagiye ijoro kabisa nuko ngo turangize turatabara ko yacu ngo tugereyo dusanga aduyi ndetse uwo munsi hari abandi basirikare bari baje baramukubita twese twatinzeyo ngo dusange yaduyi yatinze twahise turagaruka turahuruka igoma kandi ngo tugere igoma nibwo twatangiye baza kutubwira ko Masisi naho biriya bice bya Masisi Ngungu Masisi Nyamitaba Muheto biriya bice byose birimo aduyi none biba ngombwa ko tuja abaguriye Mayanga niba biranyesha habaga General Mayanga akaba n'uwitwa Muzika nuko Mayanga ni naco gihe gatumukuyeyo twamukuye yarazamuheto cyane nuko ngo turangize tubamanukaga tuja gukorayo za operation jewe ico gihe namanukanye na ba General Fande Makenga na ba Mita twabanaga n'undi mugabo w'Masisi ngo ni Gashabuka twabanaga na undi ngo ni n'ubu nyine ndi mukumwumva hara muri biriya bice ni benshi sinabavuga ngo mbarangize ariko nyine Masisi turayizenguruka twakoraga bari baba mu misozi yitwa Mpanama niho babaga uriyo Muzika n'Amayanga bakaza bamanuka bagatera Nyamitaba mu masantere bagatera za Muheto bagatera hirya no hino hari yari muri biriya bice twazamuka bakirwa bayirukanka bagenda batuzingazingira hari ariko tuza kubazinga muri hariya marango turabarasa turabahiga twabaza twikonera umwoma tukika mu ntoki hasi tugafata umusozi tukarenga tubahiga nuko ngo turangize twari kumwe n'uriya leta na Colonel David Nguyu niwe twari kumwe ico gihe bazarucuru ico gihe yaje no kwagirira ikibazo sinzi akantu yatamiye baramuroga kwagirira ikibazo gikomeye cyane ico gihe ariko aza kugira Imana baramuvura arakira hariya neza Muheto niwe yakigiriye nuko ngo rangize twakoraga operation igihe kitari gitoya turanazamuka turenga za Ngungu neza turarenga iriya Ngungu tukaza turenga neza Masisi zone muri biriya bice byose twakora operation igihe kitari gitoya ari naco gihe RCD sasa yaje kuvuka RCD yavutse batangije igihe turi muri zo operation tuzirangije baravuga ngo abanyarwanda batahe ico gihe batahije abanyarwanda ngo batahe dusigaye Ingungu ico gihe RCD yavutse RCD ngo ivuke baratumanura batujana Isake ngo tugere Isake niho bajengeye kuma ya kabiri kuma ya kabiri arico gihe bajana y'Amakenga abaye ofisiye wacu benshi bagenda bazamuka nuko ngo arangize tubarangije kujenga iyo kuma ya kabiri baduhaye deployment batwohereza iriya muri biriya bice bya Zarucuru muri Nyiragongo Gwera Kibumba Rugari Rumangabo Katare Zabiruma niho hariya biriya bice byose niyo deployment twari dufite tubibamo igihe kitari gito naho tugenda twakora ama operation bisanzwe kazi ka gisirikare gasanzwe ngo tumare kuhava tugaruka Igoma ngo tumare kugera Igoma nico gihe twabonye indi deployment itwerekeza za Kasai intambara yarigeze za Kindugu intambara y'imibera Kindu uko twe twahageze intambara ziri Kindu nico gihe twahageze uko turi mu bantu bageze nitwe twasimbuye abantu bari binjiye muri Kindu turabasimbura bari bafashe Kindu bakomeje imbere twebwe twakomeje imbere twe twinjiye muri Kipusha ariho bagisibo barasibo sinzira umugabo w'abagorora arahari ariko aracariho mbega ngo ari muri za Amerika iyo ngiyo ngo abaco gihe twerekezaga za Kasai itonde intambara wiruka cyane ugeze za Kasai havuga intambara zawo uko wibuka zagenze izo wibuka intambara ndagenda nzivuga muzi kuri urumva ko amakuru bari maremare ariko reka mvuga intambara nibuka twavuye ubwo Kindu turaza tugera hano ngo ni Kipusha ngo tuve Kipusha tuje hano ngo ni Rubaho Rubaho niho hino kuri Kipusha Rubaho Kipusha Lomami Rubaho niyo iri hirya ya Kipusha ahabanza ni Rubaho hirya yaho ni Lomami hakurya ni za Kamana uvuye za Kamana ni uja za Kipusha ni kera biragoye kubyibuka byose turamanuka rero tuzaga iyo nzira nyine kuko wari bivuze twika kuri Lomami twambuka Kamana
imirambi miremire myiza cyane ngo tugere za Kamana niho hari intambara zikomeye twaza turwana n'ibihugu byinshi ibihugu byose Kongo yari yararurunze niho byari biri Zimbabwe Abanyangora Abanamibia gufasha Kabila muri RCD bose niho bari barunze intambara zikomeye twagiye duhura nazo ndazivuga sina nyinshi ni intambara zibiri gusa intambara yitwa hariya ngo ni Kitenge ni intambara yo hino ya Jimba ni intambara zibiri gusa Kanyange ko yambwiye nyinshi cyane mwarwanye muri bari turi kumwe hari za Kampenge hari za izo ngizo ariko ni ntoya izi nini cyane ni izo ngizo zombi nizo zari intambara zinini zombi naho utwo tundi duto ntako tutarwaniye hose hari yaduye hose twaraharwaniye kuko yagiye abikubwira ariko mu by'ukuri ndewe mbangira mu mvuge gusa ziriya intambara zibiri za Kasai zikomeye zabaye nizo zombi ya hariya hano ya none se yaguyemo bantuze uri intambara yaguyemo Bagakaramu n'abamashereka n'abishahira n'abandi ibabishemo abasirikare benshi cyane kandi yabaye imbere iriya mwaragiye guturuka yabaye tugiye gukatinga yabaye twaragiye gukatinga iyo twakatingiriye muri buriya centre twagiye duca dusanga aduye yarahateze akaza haturasira sinashatse kujiriya hirya kwakeneye ngo bamawimba bakantu kukandi none namateka urimo mvuganye urimo urasimbuka barambiwe yabaye maremare akantu kukandi ariko ndabyibuka neza ukuntu twagiye niho bamashereka baguye niho bagishinga baguye twasanze yaduye ahubwo ariho yaduteze cyane kuruta uburyo twari kugenda inzira yose kandi twakatinze twari tugenda ijoro ryose buraca duca no mu ruzi runini cyane Kanyange wenda we yarabyibuka turaruvogera rurerure twari tuvogera mu ijoro ahantu hagoye tuba tuzamuka imisozi bikamuyindi dukwishakira inzira twenyine nuko izo ngizo nari nazinyuzeho intambara ni nyinshi za Kasai warazibagiwe ni nyinshi kabisa komeza ntacyo nushaka ndi kubona yakubanye menshi ayo ugenda wibuka arivuga ntacyo mvugo yavuga yose ngo narangije uvuga amakuru y'imyaka 40 umunsi ngo yarangije kurya bari menshi cyane nuko nari nkubwiye ngo intambara ariko zibiri zigoye gupfaho ntawe tutafashe abasirikare kandi abasirikare gupfaho byari bisanzwe kuko twari mu ntambara kandi nico twaritangiye cyo twari dutegereje cyangwa se cyize twari twarirememo kwari kugera ku ntego naho gupfaho hari nubwo hopfa 10 agasigara babiri n'ubundi barakomeza kurugamba nuko niko byari bimeze intambara zirabaye iriya nyinshi waje kubayo hirya no hino zabaye hirya no hino intambara ya Jimba yaba irarangira no twafatiye ibifaro byinshi tuwafatira indege tuwafatira abazimbabwe benshi tuhava habo tundu dusantere hagati aho ngaho ariko tuza kugerana muri Kitenge naho haje kugwa abantu benshi Kitenge twaharwaniye iminsi myinshi twaharwaniye amajoro n'amanywa icyo gihe nabo ndaguciye mu ijambo ingabo za SAD z'abanyarwanda nazo zarwaniraga mu yindi yakise zarwaniraga twararebanaga babaga munsi yacu yose yari Kosovo uko yagaza yitwa ariko cyane SAD niyo yabaga iri mu muhanda Nyamuni principal y'Ibibaza Kilovent naho twebwe twabaga turi haruguru twagiye gukatinga ariko twagiye gukatinga naho dusanga n'amabuye twaraharwaniye hapfa abantu benshi hakomereka abandi benshi ari nako sese ariko mwana niwe kwinjira muri kabine wenze twize twinjira muri kabine iyo ntambara twarayirwanye turinda tuhava tutahafashe tutinjiye muri kabine kandi nabo batadukuye aho twari turi gusa abantu barakomerekeye abandi barahagwa ariko uko twakomekaga nabo niko bakomekaga gusa icyo bari bafite batushaga ibifaru byinshi bakatusha indege nyinshi babashaga ifaru se ari ifaru mwari mufite na kimwe ntacyo twagiraga na kimwe zarazaga rimwe bikahota mu ndake tukabizenguruka ariko nyine kubera ukuntu twari tumeze nuko twari twaripanze tukabigerageza kubirwanya nuko niyo seserefe yadusanze turi aho twigeze twinjira muri Kabinda nabo ntibigeze badukuraho twari tugeze kandi twayirebaga imbere yacu hafi cyane seserefe iraba kugeza intambara ihagaze basinya amasezerano za Afrika y'Epfo Sun City nuko turaho nuko ngo turangize jewe nico gihe naje no kuhava what's Kibali oya sinatsi Kibali hari abasirikare bisugo yashakaga kohereza Bukavu ariko ntaramenya mission neza arampamagara nje sinabaga muri headquarter arampamagara ngo ninze
ndaza mpamage arambwira ati icyo gihe wari ukoraga nk'ani muri patron sage arampamagara nabaga no muri ambushi mbere na foka ukavuga kibongo imbere nuko ngo arangize arampamagara ndaza mpamagara arambwira ngo wowe ugiye kuja Bukavu arambwira ati kandi ndamubwira ati nitakana ka escort kanje kitwa gasanze abandi kimasisi urakibuka sinzi niba ni karumuna ka bisomo gamana ka bisomo kana ka escort kanje wansanze abandi nigeze no kukabona aho gushize karabaye akagabishogi kandi nakagabo cyane ara ka escort kandi ndamubwira ati ndi kumwe na escort wa ndamubwira ati muzane nawe ahubwo ndakongeraho n'abandi nuko ndaza mu magere mwari mugiyogeraho twari tugiye ico gihe twari tugiye gufungura 9e brigade Ibuvira twari tugiye gufungura 9e brigade ariko briefing twari tuyifite 100% araduhamagara nawe oya twajanye na Sherest Rucho wa task force nuko turaza ngo twagere aratubwira ati mwebwe mugiye kura muje Bukavu murashikayo barababwira ico mugomba gukora turabura ngo tugere neza Bukavu haranyawera twigeze tuja mu yindi twasanze Colonel Mutebutsi Marembo ari hari anyawera nawe avuye Zahombo yari kumwe n'ubwana bubiri yaramaze iminsi yarashwe yaravuye Zahombo ari Bukavu wari wamuhaye brigade y'Ibuvira kuja kujenga nono 9e brigade Ibuvira shasha nuko rero tumusanga ajye nyawera turaganira nawe aratubwira ati hariho gahunda yo kuja gufungura brigade nshasha kandi nico cabazanye rero tugomba gukorana hamwe ni muco mwaje gukora isa duha briefing isanzwe nyine twambwira ati nta kibazo kazi nakazi nuko mwahise mujana Ibuvira ni bambere tukiyagera ahubwo twarahamutanze abanza hatunyaguma kuza abandi basirikare bavuye hirya no hino yagiye hamagara badusanga aho ngaho Bukavu ahita ambwira ati kuva none wewe niwe wubaye chief escort wanje wowe ugiye kuyobora abana basirikare bose kandi njewe ndasigara ahantu nyine uyu ejo ni mugoroba twatumaze kakabiri ejo ni mugoroba uramanuka Ibuvira Biamaraki nugera Biamaraki urasanga umuntu agufate akwereke ahantu bamfatiye inzu aho nzaba hanyuma ejo mu gitondo kare kare duhurire mu Kamanyo muje kontora twamanutse turi convoy zibiri turamaka ngo tugere Biamaraki tuhasanga muri umunango ni Ruhanga nuko abari utuyobora tugeze ahantu bari bafashe inzu hari Biamaraki nyine neza gipango ciwe tugeramo twari kumwe n'abakabundera abana be babakivera bazi gutunganya ibintu neza twamanukanye ibintu byinshi nuko ngo turangize mu gitondo kare kare twahise dusubira mu Kamanyo bariye tuja kumufatira mu gitondo kare kare nawe yari yaje twahuriye nka saa 3 turamanukana nawe ni Buvira twagere nuko tuba dutangiye kujenga 9e brigade itangiye gutyo nyuma ga yabwa abantu bari mufite mishoga yo gufungura umuhanda Uvira wari warasibanye so gufatwa nuko siba wari warapfuye burundu SNDD ni yari huzuye na mayimayi ngo turangiza ngo tuhagere Uvira naho hari abasirikare basanka bajagaraye badezatinze benshi bibera hari benshi kabisa niho hari aro bakorone makanika no bari bashore bakorone ndabagasa bakorone Rugabisha nani Rugabisha ndara barimo Rugabisha yari barimo ariko yabaga kwa kwinisi niyo ntabwo yari muri bari yakoze kunda kujana janvier birashoboka yari kunda kujana janvier nuko babaga hari yari benshi Mutebutsi nawe uramusi yagiraga umwete n'umuhate tiyagaza ruhuka wese amagara abantu bose barahita atangira kuburifinga uburyo bwo gufungura uriya muhanda wari ugoye uriya muhanda wari ugoye wagiraga ugoye cyane nuko twishira hamwe sogiye twari kumwe na bamariye mu byicaza bamariye mu rutambwe bari batambwe wose abasama nuko bagasita baje kwinjiramwo avuye ku ishuri n'abandi benshi n'abari abadezate benshi tugenda tubafata bose udufasha wese akaba ariyo twohereza nuko uriya muhanda dutangira kufungura aduye rasigaye akasagira haje hafi kwiporo ariko tugiye bamare mu juife tugiga nta n'inyamusaraba ari escort niwe wari chief escort kwa juife niwe wari esto wungirije Estura Brigade wungirije kije kikasa ikini shabaga ni nani Senegal narwe runini cyane ubwo kinini twese mutebutsi ajya ni ndetramwe juife rero Maremu juife niwe wari choki
rero Nyamusara buriya niwe wa chief escort ari tubana we harya neza nuko icyo gihe tutangira gufungura uriya muhanda twagenda twiba turwana haba nimugoroba gato tukagarukana na biriya biyongozi ariko nyine abasirikare bakaguma bakisunika haza kugera igihe kimwe dusa nk'abafunguye ndetse turahuka za swima yaje kwambogiriye umuhanda urasa nk'ufungutse duhura n'abantu bari babazabo bembe nuko ngo hagire igihe kimwe hariya diplomacy bataya maremu butambwe yarayitera arayikubita cyane ngo amare kuyikubita baratabanyikisha tutanga umusada abasirikare benshi batanga umusada bagenda babaje kurwana ngo abe kumanywa natwe niyo twatanga umusada ari naho je nanakomerekeye gasasa murashwe na mimi nabona nakomerekeye yari yakwiri umuhanda wose niyo nakomerekeye waje gukomerekera ni muri Ruhanga hano muri Ruhanga neza wasanze babateze mine iyo nkuru yivuga neza twumve babateze mugiye mugara baduteze tukigenda mukigenda twari tutaragira aho bari neza ariko twari hafi bari kumwe na Colonel Mutebutsi muri convoy twicanye nawe n'abasirikare 12 kwara abantu 14 mine turika ngo turika itapi 9 hafu 9 isapfa abana b'abanyamurenge 9 akomereka umwe umukata nyamacika amaguru yombi abandi bari twe tuvamo nanje nari nakomeretse amaguru nanje Colonel Mutebutsi yarakomeretse hano mu gahanga naha mwivi no mwivi ariko bidakabije gusa kubera ikibazo cyari kibaye yahisa asa nk'umuntu nawe waye ukuntu kubera ikibazo kibaye ariko ntabwo yari yakomeretse cyane ntabwo byari cyane ego bafuye benshi bityo hafuye abantu benshi tugiye nuko abacuga bari inyuma baraza batanga umusada n'undi bakubita aduyi baramwirukana bamwigizayo agenda tugiye twe dusubira kawufira turahabanje nayisenjaga mu bitaro hariya muri generale nje Burundi ngombi Burundi nje Kigali tugiye naza mvugwa ndavugwa igihe kinini kitari gitoya hafi nk'umwaka cyangwa nk'ibiri ko nagendaga mu kagari nza kuvamo ngenda n'imbago nza kuva ku mbago nyine nkagenda ncumbagurika ariko nkandagira kugeza n'ubu nyine nawe urabona uko ameze nuko rero ngo nkire nakize kera Colonel Mutebutsi yaragize ikibazo Bukavu yararwanye na Muzamade agahungira i Rwanda aje icoka ico genjewe nakize ari icoka icoko niyo ari icoko niyo yarari nonje nkira abari yari ngombe nje mu Rwanda musigari yari je ndambuka ncagiye kumureba ntabwo nagiye kuramutsa umunsi nagiye kuramutsa abasirikare aho bari ariko we ntitwabona ise we yabaga Kigali yabaga Kigali nuko ngo nangize ndambuka njewe nca Gisenyi ndambuka Igoma Jagoma ngeri Goma sinanahageze mu gitondo namutse mu gitondo namankomeza n'isake ndazamuka njaza iriya Masisi ngiye muri CNDP yari imaze CNDP yari yavuze ngimara kuvuka rero nje ndambuka nagenje nyine mu kamodoka kakavuka ka taxi nambaye tennis civile ngera saki cyane muri bakatanyama benshi ariko ntibaba bakagenda basaba ifaranga ndatambuka ngongere umere nk'umusivile ndagenda ngongere kabati neza kabatugiye kwinjira ahantu ngo ni kunturo bazatwika inturusu mu nturusu kabati niyo nasanze Colonel François Jimmy ayo ariko yari muri FARDC yari muri CNDP nasanze hafite bataille ntabwo ari we François ntigeze aba muri CNDP ahubwo yarayirwanyije niwe kweli yayirwanyije nyuma za Gikuku ntacukomeza niwe nasanze hari ndetse nyuma tuza kumanukana hano za Burungu duca kirojirwa tuja kubana no kumubuka François Kamanzi Jimmy François kujya yari wacu nigwe twati nuko ngo turangize aho ngaho twarahabaye ngo nibona nasigiye CNDP ico gihe turaho ngaho saki tukaza twumva amakuru ko abasirikare bari kuva za Kisangani bazamutse bacu baje gutera CNDP naho ni brigade ya Colonel Mungu igihe bajanye Nyanza yes nuko
tukaza twumva ayo makuru nyine twari tuyafite tunabiteguye pe nuko ngo arangize jewe nico gihe natorotse muri sendete toroka ico gihe bari bamaze no kunjengera nuragira iminsi banjengeye nda ahantu hano iburungu ngo ndangize witorokera iki ubona wagayiki ico gihe communication zari zimaze kuza nkaza mvugana n'abantu bari muri bamutebutse Macunda bari muri iriya brigade iri kuza ya Mungu kandi noneho nanje nibwo nari nkiyagera ntarayishimira cyane ubona nta n'abantu tuziranye twana nunuje natorokanye abasirikare bane naje wa gatanu torokana n'imbunda turuka mu ijoro hari hagoye ico gihe baripinga kugira ngo uve hariya gicanga ubuke pinga zari bigoye kandi ugenda uca muri FDR none ariko hakaba hano uvuye mweso no kugera hano ngo ni Gashuga niho hari hagoye niho hari yaduye mwinshi niho hari FDR nyinshi turagenda ngo tugere mweso turatambuka ngo tugere ngaho Gashuga tuhagera ari mwijoro tuharara ari mwijoro ntibamenya abaturage ko twaharara nuko ngo buce mu wara amatelefone mwavuganye n'abamutebutse twabwira ico gende telefone ntiyazi nakora ko telefone twavuganiye twari twayisize tugenda gusa nta telefone ariko twari dufite uburyo nyine twipanze k'abantu b'abasirikare turaza ngo tubagere aho ngaho hajya munsi ya mweso hafi ya Gashuga naho Gashuga hakaba hari koyi ya Claude Colonel Claude ngo zicaza umusege ari kwa Mwungura nawe niyo wari wose wayeko nuko ngo arangize akaba ari hafi igashuka we yarahutse kibira neza ari Gashuga asatira kuzogera za mweso baje gutera sanze nuko ngo tuhagere ngo tuharara mu ijoro abaturage ntibabimenye mu gitondo twaza tubona ko nta FDR yo kwamisa tuvangira nuko mu gitondo kare dutuma umuturage w'igare turamuga ati uza ahantu hari abasirikare ba leta bavuye igisangana tugati ndahazi ugende n'igare ushukubabwire ngo hari abasirikare baza kandi nibo bahaye basanga nuko tumutuma n'igare aragenda umusivile tusanze kandi aragenda bashika tanga ikuru bahita bahamagara na za pinga niho hari edikota bavuga ati hari abasirikare baje abandi timubareke baza twasanze baduteze zambushi bene ziyafite ubwoba turaza turinjiramo nta makuru turatambuka nuko bazaga kubona turi abasirikare batanu nuko turahuruka mu gasantere aho bari nuko mbasangaga Claude zicaza turasuhuzanye tubwiranye amakuru atubwira ati ntabwo murara hano muhite mumanuka muje muri edikota cyakora yahise aduheza abasirikare twesikotinga amashamba manini kugira ngo duhuke aho RPR ndasaraye nawe niwe wari inyuma yiwe ariko akaba ahantu mu mashamba hagati muri FDR nyinshi aduha abasirikare mubamwirirwa hamwe murara hano mukomeze mugende mbese twaranagega uwo munsi twari tugenda duhura na za FDR twari tugenda dusa nk'abikangana ariko nyine tukabatambuka tukarebana gusa tugatambuka bambukiranya imihanda hari mu bishamba byinshi duhuruka wa RPR turatambuka duhuruka neza pinga niho twasanze dukota za Colonel Mwungura yari brigade ari naho hari uya nyine Colonel Mutebutse Macunda niho twabasanze tuhasangana ba Colonel Kigofero Patrick Gisore nuko niho twabasanze ngo twana ba Colonel Shamavure umushi n'abamaremu n'ubundi Colonel Vif we yararimo niwe wari ufite batayo ya gatatu tugera mu bihugu twatwarabanye na cagege cyose ngo tumare kuhagera batwakira neza tubabwira amakuru uko bimeze batubwira ati nta kibazo byari bisanzwe twari twisanga igisirikare se tumenyera vuba twarahabaye nabo abajenga se twarahabaye twagira iminsi ari mikeya ngo guca ranjenga ambikoyi ngura ambikoyi mu batayo kwa Juife ahita mpana bikoyi ahubwo ekoyi yari mukatanyama abantu bampa bikoyi nanje nungirijwe n'undi mukatanyama nuko noneho gafite tuzamuka gatuja kurwanya tuja kurwanya za sendete noneho ntitwahuruka iyo nzira ya mweso ngo tuzunjire umuhanda uza gicanga za Kirorirwa dukata inzira yindi ya za Zeteme iya Nyanzare turazamuka neza duhuruka muri Nyanzare
ngo tumere guhura muri Nyanza CNDP yari hari CNDP yari iriho ariko ntabwo yari iri mu centre nubwo twakasira nzira ya ZTM tubasiga bari hano za Gicanga tubasiga bari za Mweso n'umunsi twahagera dukatira hariya neza hariya tukatira umoso turazamuka nagazozi gatoye gusubitura mu karengera Nyanza nuko dusiga tudiplorinze iko ya Mutebutsi ni yasigaye neza ZTM yayirebana na Mweso ni yasigaye Mweso bari bahari CNDP yari iriho nuko ngo turange turazamuka tukava Nyanza abandi barazamuka premier bataresha amavu ija ahantu ngo nikikuku yarungijwe nyine na Gisoro ko bari hije twe tuja mu centre neza hari Nyanza kuniho twaje kurwanira intambaraga nabo intambara ikomeye badutera mu ijoro Iyo bateye François Karasa mwijoro kabisa mwijoro ni jenerali Kabundi wabateye arabanza kuzana ibikoresho baragenda baraza batwinjira muri ahantu bari bamenyereye batwinjiramo mu joro mwijima nta muntu uzi ngo ni gute yabigenda turavanga neza gutya nkuko turi kumeje nawe ngo turangize noneho twaza turasana turi kumwe ko urasa ukagira ngo kurasa uwanyu ndakavuga ati fatije karasana turarasana cagiye bibakavuyo ngo arangize baza no kwatukisa baratwirukana Francois ngo bari bamufashe neza baradukubita neza baduta kandi mu centre ya Nyanza ngo tugezega mu centre ya Nyanza naho undi yaduyigiye Mutebutsi yiyepfo za ZTM nako yatewe nawe Mutebutsi yatewe naho Colonel Mungura niyo yagiye niyo yatanze umusaga n'abandi basirikare nuko ngo bagereyo naho aduyi nawe yasaze nawe yababanye mwinshi bazamuka bava za ZTM natwe tumanuka tuva za Gikuku duhurira Nyanza neza hari hejuru isanzwe Nyanza kuyirangurira abariho duhabaga defense yacu abariho duhurira ngo tumara kuhura tubona aduyi wapi yaduturutse hepfo undi yaduturutse haruguru yadukubise kera twavuvuritse nuko twahise tumasha tuva aho ngaho tumanukana mu centre twasubira inzira izasubira iriya za Rwindi twanamanuka izasubira za Mweso twamaduca gusa turenguka gusinzi twikonera ahantu dufata ku bindi bisozi birebire byari iyo ngiyo ariko gahungaho kubera ko hari habi tuhataga ibikoresho byacu imbunda zari zikomeye zose zari Nyanza hejuru za twebwe bari genze hejuru muri Nyanza muri defense niyo bamatangira kuturashisha tugicambuka baza bayiturashisha tukicambuka barayifata baza no gufata n'imodoka ya Maremu Colonel Mungura nayo niho bayitwikiye nawe ahunza ava za ZTM asanga aduyi waga kukereye amarutse mu muhanda nawe arayita twese twagenda n'amaguru tuzaga gukata tugenda inzira zishaka bafusha abantu bangana gute bafusha abantu batari bake benshi ariko benshi nabakomeretse tuzaga n'inkomere zacu ariko turazijana turakomeza tuzaguruka Irwindi Kamanzi jenerali Kamanzi muramujana France yari yakomeretse hano mu kuguru turakomeza tuzaguruka Irwindi hano kubinandi bano baza bacunga park bagarde park turakomeza duhura n'umuhanda dufata indi modoka turaruka nani hano mukomeza iriya cyangwa mugaro oya tugaruka Kiwanja twama dusubira Kiwanja turagaruka neza duhuruka kandi Igoma ngo tugere Igoma n'undi habo tuja kurasa noneho duturutse Isake mujya guturuka Isake duturuka Isake neza twarwaniye hano Isake bapadiri bari bahari bari bari muri reaxe bose twabasanze ariyo barimo ariko nayo ikomeye iremereye ariko giriya bataille ya Colonel ya brigade ya Colonel Mungura niyo yari ifite imbaraga icugiye kurusha ziriya zindi zose twabasanze bari Kimoka ariho CNDP turahirasa Kimoka turayizamura tuyenza Kabati abandi babo bari Mushaki abandi basirikare bacu barazamuka hari Colonel Claude niwe wari Mushaki muri CNDP Claude Nuriya Claude Mico niwe wari Mushaki muri CNDP abacu bamwe ariyo banyuze iriya nzira twebwe tuzamukana bari hano za Kabati cugiye indege zaza zidusapotinga cyane ariko aduyi yafashe iriya shene yose ya Kabati hejuru yayicukuyemo cyane hari harimo General Ntaganda niwe hajya hejuru tukazamuka neza tukarenga neza ku ndake neza zo hejuru zano hejuru zija kurenga neza kuri ya top yose iriya top ya shene ya Mushaki yose ugahuka kirorirwa byose yari ifunze tukabazamukana twaje kurenga tukarengera ku ndake zabo bakaturasa bakongera bakatumanura neza hajya hari n'ubwa bakatwisa noneho indege zikadusapotinga ariko bikanga kuva muri za ndake
nuko tubarwana intambara ikomeye cyane naho hariya nuko ariko niho yaje no kurangira ujya bafunze yaje kurangira bafashe nabo ubwabo basubiranyemo barashwana burya bafungana birayangona ese burya wari uri hehe igihe nyine sende birangira sende birangiye kanje nakomeretse muri ya ntambara wakomerekeye muri hari Isake neza ngiye kurenga Kabati kandi hafi umuhungu w'abatwari kapiteni hari hapfuye ba Katisiga Scott wa Gisore hari hapfuye n'abandi nari nakomeretse ngo mane subira mu Rwanda kwivuza hano anga cyane wasadutse hano none ariyo ngenda ngo nshikeyo cagiye bamufashe njewe ndi Rwanda nuko muri makeya ni nguko amakuru naho ngaho ngira ngo uje kwivuza ndi basubiyeyo zarangiriye aho urakoze cyane aya ni amateka maremare impamvu tuba dushaka ko muvuga aya mateka agira akamaro cyane ni ukugira ngo abantu bumve ubwitange mwagize hari igihe bibera abandi isomo urubyiruko rw'abanyamurenge mu by'ukuri nibo bayakunda cyane habe n'abana bawe uko aya makuru yose ntabwo urayabwira umugore wawe cyangwa abana bawe ntahandi wayababwirira uko nabo bazayumva kandi baterwa ishema nuko se yakoreye igihugu nubwo byenda nta musaruro munini byatanze ariko buri umusaruro urahari ibyo abanyamurenge bazagenda bageraho byubakiye kuri ibi ngibi iyo mutitanga icyo gihe byenda cyagira barishwe bakarimburwa reka tugushimire cyane kandi tuguha pole kuri ako kazi kose wakoze kubwitange ukanaraswa inshuro nyinshi tunashima Imana ko yakurinze ukaba uri muzima ntabwo wamugaye nubwo wagiye nyine kugira ndacumbagurika gusa ariko ndakomeye urakoze cyane reka dusoreze ahangaha tubashimira mwebwe mwese mukunda ibiganiro byacu nanone tubasaba kubisharinga kugira ngo tubisangire n'abandi benshi no gukanda subscribe ku batarabikora ndetse no kuduha za comment ibibazo mubaza cyangwa se nimba ari inyunganizi ibitekerezo muduha nabyo turabitegereje murakoze rero kadusubikira ahangaha nakagaruka akoze cyane